अहानबदा मरोइब पाव लुइंगाइनी कुमैगा मरी लेनना गवर्नर अजय कुमार बाला अमदी स्पीकर थोक्सोम सैतब्रतना बियामदा याइफा पाउजेल पिरकली अखोगी लंबा अमदी आइडेंटिटी चाउना सिंगनरकली हाइना एक्ससीएम एन बिरेना माकी सोशल मीडिया दा थागलकपा पोस्ट अमदा फोंदोरकले मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल थमजलखिबा असि यानिंगदे हाइदुना मलिक अर्जुन खरगे ना पीएम मोदी दा असाव फोंदोखरे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन CBSE न लौबा कुमसी सही की क्लास 10 अमसुंग क्लास 12 के एग्जामिनेशन ngasi हौरगनी अमदे सिक्योरिटी फोर्स इन तोगान डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी आइन थिंखरबा लालोलुब अहुमगी केदर मापल फगतखरे खुरुमजरी ममी टीवी ने संदोक्सब मणिपुरी पाव मिटिंग ताबिरिब सिंबु रामानंद माइबम ना तारामना ओक्सरी पाव संदोक पिचरी लुइंगाइनी कुमैगा असिग मरी लेनना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार बालाना मियामदा याइफा पाउजेल पिरकले लुइंगाइनी कुमै असि नागा सिंगी नतना अतै कांगलुप सिंगी ओइनसु शांति अमसुंग नुंसी सानबगी मरी हेन्ना चेसिनहनबा अमसुंग अपुनबगी सकतम सागतपा कुमै अमने लुइंगाइनी कुमैना हौखिबा सही कया असिदा सिंथानिगै ओइबा टूरिस्ट फेस्टिवल अमा ओइदुना लाक्ली हाइना सु गवर्नरना माकी पाउजेलदा फोंदोरकले मणिपुर असेंबली के स्पीकर थोक्सोम सैतब्रत सिंहानसु कुमै असिग मरी लेनना माकी याइफा पाउजेल पिरकले अखोगी लम अमदी आइडेंटिटी दा चाउना सिंगरगली हाइना एक्ससीएम एन बिरेना महाकी सोशल मीडिया दा थागलकपा पोस्ट अमदा फोंदोरकले इंग कुमजाली सिंगरी कुलुमदोगी मे अनि फावदा महाना इलिगेन इमिग्रेंट लोन संचिलकपा थिंगलंबा होनबगा लोइनना थादोक थिदोकपी थबक जथदुना लाखी हाइना फोंदोरकले महाना मखा तारदन इंग कुमजाली सिंगनी कुनिथोइदा सासिनबा इंडिया की आधार कार्ड पाइरम म्यांमार नेशनल अमा फाबा ngमखी अमदी ngasi फावबदा कया अमसु फाबा ngमदना अमदी थिदोकप ngमदना लेरंब याई हाइरकले माना मखा ताना नुंसीजरबा येलोमी इसिल इनाउ सिंगी मफमदा वाफम खर थमलकली मदुदे अखोगी लम अमदी आइडेंटिटी दा चाउना सिंगनरकले मिसिंग यामदद्रबा अमदी रिसोर्स लेजद्रबा अखोई ngasiदी अवाबा फिबम अमा मयोकनदुना लेरे कुमजाली सिंगनी कुलुमदोगी मे अनि फावबा महाकना सोक्थब लेतना मिटोक मसक खंगदोकपगी थबक जथदुना लाखे अदुबु कुमजाली सिंग अनि कुलुमदोगी मे अहुमदगी स्टेट मिशनरीना अचौबा स्ट्रगल अमा मयोकनदुना लागले म्यांमारगा किलोमीटर चहुम मरिफुद्रागा निपान ngमखै सरुक पुल्लिबा असिदा ngakpi senbibat leitana lakiba amadi free movement regime FMR janaduna lakpana manipur gi demography wetlands da chauna akaiba pirakle asigumba thajadaba thawong asi aikhoi gi mitmang maktada thoglakkhibane kumjali sing ani tara tareta BJP gi lengak hek lakpadagi masigi singnaba asi asuki matik hengelakhi amadi kumjali sing ani kulhumdoi gi me ahumdagi phibam asi hena lusilakhi hainasu XCM na phongdorakle मणिपुर द प्रेसिडेंट रूल थमजिल्लखिबा असि यानिंगदे हाइदना कांग्रेस की प्रेसिडेंट ओइरिबा राज्य सभा की लुसिंगबा मालिक अर्जुन खरगेना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा असाव फोंदोखरे CPI की जनरल सेक्रेटरी डी राजाना
मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थमलिबा असि बीजेपी लेंगाकना मणिपुर मियामगिदमक करी अमत्ता तौबा ngamde हाइबदु ताकपनि हाइना लुसिंगबा अनि असिना पेंदबा वाफमसिंग पाउमिसिंगी ममांगदा फोंदोखरे कांग्रेस की प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ना एक्स थागलकपा वरोल अमदा हाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मणिपुर मसागी पार्टी की गवर्नमेंट अमा उथाइदुना प्रेसिडेंट रूल थमखिबा असि पार्टी असिना मणिपुर मियामगिदमक करी अमत्ता तौबा ngamdre हाइबदु मसाना याजरबनि हाइके मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थमलिबा असि पार्टी असिगी एमएलए सिंगना गवर्नमेंट असिगी मथौ पांथोकपा ngamdabadagi पोलुम अदुदा यानिंगदे ताकपनि हाइना मल्लिकार्जुन खड़गे ना मखा ताकी नहा की गवर्नमेंट असिना सेंटर दा सही 13 लेंगाक पाइदुना लागले मणिपुर दा सही 9 लेंगाक तुना लागले स्टेट असिगी लॉ एंड ऑर्डर नाक सेनबा हाइबसि बीजेपी की थौदांगनी लेबाग असी नेशनल सिक्योरिटी अमसुंग ngamkhaigidamak ngak senba haibase nahaki government gi responsibility ni amadi manipur da chatuna state asigi miyamda lale haijagadabani madugi thauna nahaki nafamda leibra haina Malikarjun Kharge na prime minister Narendra Modi da asawa phongdokhre सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन CBSE ने लौबा कुमसी सही की क्लास 10 अमसुंग क्लास 12 की एग्जामिनेशन ngasi हौरगनी हाइरे मसीद भारत अमसुंग भारत की मपान लेबा पुन्ना सेंटर लिसिंग तरेट का सनिपा निफुनिथोय द महिरोय लाख निफुनिथोय हेनबना एग्जाम थागनी एग्जाम असी अयु पुंग 12 मखाइदगी हौरग नुंथिल पुंग अमा मखाइ द लोइसिनगनी क्लास 10 की एग्जाम ना मार्च की 19 दा अदुगा क्लास 12 की एग्जाम ना अप्रैल की मरीदा लोइसनगनी सिक्योरिटी फोर्स तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंह आईने थिंखरब लालोलुब अहुम के केडर मापल फागतख्रे इम्फाल ईस्ट की हाइंगांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लेबा खवई सोगी 7MR गेट मया की ऑटो रिक्शा पार्किंग दगी KCP PWG की एक्टिव मेंबर मरी मणिपुर पुलिस न फगतख्रे हाइरे फारब मियोई सिंह अदुदी लांगपोगलाकोम सनाथोई मैते एलाइस काउबा सही कुलुमदोई सनाबम अमित कुमार सिंह सही निफु सेराम प्रेम सिंह एलाइस बेम सिंह सही निफु मापल अमदी MD इथेम सही यखै मंगानी हाइरे मखोइना मिसम मियाम गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंह अमसुंग पेट्रोल पंप सिंहदगी नम हादना सेन खाइ थुमखाइगी तौबदा हकथेंगना सेनै हाइरे मखोइदगी सका अनि पानबा गाड़ी अमा मोबाइल फोन अहुम अमदी वालेट अनिसु फागले हाइना मणिपुर पुलिस न थादरपा सेरोल अमना खंगलकले लमनाई पुलिस स्टेशन की मनु सन न लेबा नुंगोय अवांग लेकाइगी तेरा मखोंग मयादगी पाम्बई न लुसिंगबा ULF की एक्टिव मेंबर अमा आइन यादब मोंग द इम्फाल सिटी की अकोइबदा खुसु खुलाई पुथोक पुसिन तौबा अमसुंग सेनखाइ थुमखाइ तौबदा सेनबा मियोय अमा मणिपुर पुलिस न फारे हाइरे फारब मियोय अदुदी ओक्रम अबोय मैतै सही 38 मंगोंदगी .32 की पिस्तौल अमदी लाइफ राउंड अमसुंग मोबाइल फोन अमगा फागले हाइरे अमरोम द थौबाल डिस्ट्रिक्ट के हाइरोक पार्ट 2 चिंगदोम पोक्तगी सिक्योरिटी फोर्स न आइन थिंखरब लालोलुप KCP नयोन की एक्टिव मेंबर मरी फागतख्रे फारब सिंह अदुदी लाइखुराम सनातोंबा एलाइस मनी सही 19 लौरेंबम सूरज सिंह एलाइस लमजिंगबा सही 19 थोकसोम थोइथोइ गानबा मैतै एलाइस नाउसा सही 19 अमदी हाइक्रुजम ngोंगो एलाइस तोंदोनबम सही 19 मरी नि हाइरे मखोई मिसम मियाम गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंह अमसुंग पेट्रोल पंप सिंहदगी नम हादने संखाई थुमखाई तौबदा अमदी मिफा मिपुंद हकथेंगना सेनबा मियोई सिंह हाइन मणिपुर पुलिस न थादरोपा सेरोल अमन खंगलकले मखोइदगी सिम कार्ड ओलिव मचुगी स्लिंग बैग अमा लोइनना चका मरी पानबा गाड़ी अमसु फागले हाइरे सेंटर न मणिपुर द प्रेसिडेंट रूल थमलिबा असे मणिपुर द थोकलेबे इरांग असी नाथैनबने
BJP na lusingba center amasung state lengak anibangna mathau pangthokpak ngamdre takpani haina CPI gi lusingba Dei Rajana News Agency amana loba interview amada phongdokre mahana makha taraduna haikibada BJP gi lengak asina tha kaya sarang naduna lagliba state asida karigumba thabak amatta pangthokpa ngamdana lagle state asigi irangda mahaki party ki maikedi Prime Minister Narendra Modi na hakthengdana khud Tingjin Binaba amadi state asida amuktang di satpiu haijaduna lakibane adubo haujikti state assembly suspend tawduna thamkhre tholiba state asigi issue asi loisinanaba kari thawrang tawrobage haibasi kana amattana khangde Manipur da tholiba irang asigi mari lainana center na athobada all party mifam kauduna saba plan ama semnanaba khanagadabane Government of Manipur da leiriba political parties sing amadi stakeholders singi wakalon sing tanagadabani haina di Rajana makhatana phungdoke Manipur da president rule salairakpana haujik state asida oiriba Pibamgi Waroisin Purapang Amloi Haina Irom Sanu Sarmilana Pundorakre Wapam Asi Saliba Tha Asigi Tara Hundoi the President Draupadi Murmu na Manipur the Assembly suspend that animation Thamlaga President rule Sanhale Haiduna Lauthokraba Matung da Inkumja Lising Anida Malomgi Bus Amagi Panakta Bus Stand Amik Panakta Assam Rifles na Nupi Yauna Misam Tara Nongmaina Kaptuna Hatkiba Taudoki Matungdagi Manipur da Salairakhiba Armed Forces Special Powers Act Apaspa 1958 Lauthokadabani Haibigi demand Sahit Tara Taru Lom Chupna Sara Hienduna Kongjang Sangsil Likhibi Irom Sanu Samilana Pauge Agency Amana Hangba Wahangi Paukum Piraduna Pungdokibane Mahana Makha Taraduna Saliba Tha Asigi Tara Hundoidagi Sana halakliba lengaklon makal asi Manipur gi miyam na pamde haibuduna haiduni union lengakna mangjil thana sathagadaba thabak te lanjena duna relief camp singda leirakliba miyoi singbu masa masagi mayum inkolda hanjil handuna lehenbana oigani haike Prime Minister Narendra Modi na Manipur gi damak tangai phadaba infrastructure sing sangat pagal loinana Saukhatpa Puruk Nanaba Honagadabani, how Kiba Patamda President Rule Singh, Salai Kiba Adu Democracy na Piriba, Wahan Thok Singh, Mangan Nanabani Hainasu Pungoki, Manipur the Ladyba Pibam Asida Atopa, Mikal Ama Pang Thok Panasu, Ahong Puragloi, Masigi Mahuta Amaga Thazanaba Puruk Nanaba Honagadabani, Loina Manipurgi Governor Amadi, Manipurgi Ding Tauga, Amata Oina, Tabak Paikat Pana. Sumgani haike Manipur ki tongan mafam singda security force na thiba humbagi thabak leptana sathaduna khusu khulai kaya leptana phagale Kaksing district ki Hianglam PS ki manung sanna leiba Hianglam Natekon Thongjin da ngarang ayu angan bada security force ki apunba kangbu amana thiba humbagi thabak sathabada kuchuklai kaya phagat pangamle hairi police na phangba akak naba pau amagi matung inna kaksingi commando unit Assam Rifles Maha Regiment BSF amasung Hianglam police ki apunba kangbu amana ngarang ayu pung manga makhai degi na taret makhai phawba thiba humbagi thabak sathabada Hianglam natek Kong Thongjin ki Turel Mapanda Masak Khangdaba Singna Losilamba Plastic Amasung Boragi Mayom Mari Thengnaki Hairi Maduda Single Barrel Rifle Ani Semdok Laba Sniper Rifle Ama Country Made Pistol Ama Hand Grenade Manga Amasung IED Mari 303 Rifle gi Maru Tara Manga Insas Rifle gi Maru Ani 9mm Pistol gi Maru Ani 303 Rifle gi Ahangba Case Kuntaret AK Rifle gi ahangba case Tara 16mm gi siznaba yariba Curtis Signal Taru ahangba 7.62 mm Type B1 gi Assault Rifle ama 7.62 mm gi kap yariba
maru taret 9mm gi nongmai maru yauna atai pokhai be yaba polam sing phagat pangam ki hairi Manipur ki sing amasung tampa ki mafam sing da security force sing na area domination amadi thibu humbagi thabak leptana sathari Manipur police control room na thadorok paserol amagi matung ina national highway 2 Imphal Dimapur lambi amadi national highway 37 Imphal Jiribam lambi da lamdam masigi tangai phadana nongmada sangdaba yadraba pochai puduna lakpa gari saniga humbudra taret amadi saniga chupna mapal hairiba lambi asida apan biyaudana pusilakre Makatana pochai pusilakpada khudong thiba thoktanabagi damang singnaningai oiba mafam singda security force na akanba section thorang lokhatki Manipur district punamakta pamdaba thodok thoktanabagi damak sing amasung tamda punna sek point samga tara hangduna asat oksing sek tawduna wahangpong sathaki miyoi amata mifami pundi yaukide hari Saliba tha asigi tang tarahumdagi numidang pung nipalom tarakpa adwaida lamsang police station da attest tarokhiba samaga kunsuba CRPF company gi head constable amana nongmai kapthorokpada personnel ani laikhidabaga loinana mahak masasu nongmaina kapsin jeduna sijakhiba thodokki matangda police na lokhatpa case ki matung inna laikhidaba singi haksang sing ngarang rims ki mokta post mortem examination tawkhre haina pauge Likul Aman Hairi Executive Magistrate Ama Yauna Post Mortem Examination Taukraba Singh Dudi Jammu and Kashmir Dagi Sub Inspector Tilak Raj Sahi Yakai Nipan Bihar Dagi Constable Ranjan Sahi Kunmanga Amadi Masa Matanta Shijakhiba Rajasthan Dagi Head Constable Sanjay Kumar Sahi Kunthra Mathoini Hairi Head Constable Sanjay Kumar na paiba self loading rifle na SI Tilak Raj Amadi Constable Ranjanbu Nomaina Kaptuna Hatpada Natana Atopa Personnel Lipansu Soon Kibani Sopadi Rimsta Laikan Narakiba Personnel Singi Pibam Kudong Tiningai Oidre Aduga Masa Matanta Sijakiba Sanjay Kumargi Haksang Ngarang Mahaki Rajasthan Laiba Mayumda Tinkre Haidi SI Tilak Raj Amadi Constable Ranjangi Haksang na Ngasi Tilagani Haina Pawi Likul Amana Haidi Pangai dagina isikha phawbada leiriba miyam nangasi amatta oina thoraktuna leibaki lurba tanjada CM nongthum biren singh pham thadokpa yaningde haiduna khongjang sangsinkhre CM ge pham nongthum biren singana athubada hanjilhanbiu haina dabi tawraduna khongchat ama satki khongchat aduda saruk yakiba miyamna poppy plantation Manipur Laimai dagi muthat kadabani niyom kaina sanglakpa mitop khandok kadabani kuki MLA taragi mathakta action lokhatlu khun gagliba isa isu matuna ma sokpa yaroi Manipur da khundariba yellow phuru khangadabani haiba kholau lauki wafam sing asi thabakta onthok ganaba dabi su tawki sab manaba wafam asi dabi tawraduna Kaibi dagina uyum poki miyam nasu khongjang sangsinki lam ki uyum pok parja singna Manipur ki CM pham thadokpa yajaning de athuba matamda pham hanjangbiu amasung Manipur da leiriba ngan ba isa isu singji nama sokpa yaroi haina Kuki MLA tara da matika ba dandi pibang amdaba speaker athuba matamda dandi pibi Manipur da popi plantation maru phang na MLA singna phamuna bagi thawongji yajaning de Manipur da punna kunda binari ba yellow room kan gada bani aduga ibung ipasing matuna masok pero
Manipur da changali ba mi do miya sa singa te kutak da lokthok ka da bani Manipur da poppy plantation to we are lam khuding mata mafam khuding ta district khuding mata poppy plantation to se maru phang na mutha kada bani ai khoi gi igdel homi kan kada bani mafam sida aduna ai khoi gi Manipur imana yai phare Manipur ke asung lura ba tanja sida chief minister na pham tha do kwa se ya janing de duna akhoi gi leiba ki asung lura ba tan pham sida chief minister pham tha do bi ganu pham hanjal han biyo hai riba ki jo mla tara gi mathak da action lo khap ngam da ba speaker pham tha do Jiri College Students Union Jiri Bamna Sinduna Jiri College Conference Holda District Level Open Debate Competition cum Prize Distribution Ceremony Pangthokre Thauram Adu Student Union Jiri College ke ex General Secretary Namairak Pam Budasandra Singh Jiri College ki Principal RK Sana Sawi Devi Amasung Jiri College ki Art Soil Secretary Governing Body Mutum Maipak Sana Singana Mathang Sina Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Dice the Funky Thaurangi Makha Satrakpa the dignitaries Singbu Ikai Kumnaba Utpo Oina Lengyan P Yan Kibagat Loinana Thauram Masi Chief Guest na Maida Sukatan Hodoki Maida Sukalaba Matungda Debate Competition Asi Hoki Competition Asida Competitor Mapalna for the motion amadi competitor marina against the motion da leike pangthokiba debate competition aduda Dr. Arun Kumar Singh Assistant Professor Jiri College na speaker oiki aduga Dr. S. Joy Kumar Singh Assistant Professor Jiri College MS Zaman Assistant Professor Jiri College amadi L. Roman Singh Advocate na judge oiki ngasigi debate competition asida Ras Lakshmi Jiri College and Jiri Nganbi Devi Jiri College Amasung M. Manithoiba Singh Jiribam Higher Secondary School na Mathang Sina first, second amadi third taki. Aroibada Marubu Pau Amukhana Lungaini Kumaiga Mari Lainana Governor Ajay Kumar Bala Amadi Speaker Thoksom Saitya Bratana Miyamda Yaipa Paujel Pirakli Aikhoigi Lam Amadi Identity Sauna Singnarakli Haina XCM and Birena Mahaki Social Media the Thagalakpa Post Amada Pongdorakli Manipur the President rule Thamjan Kiba say Yaning the Haiduna Malik Arjun Khargena PM Modi da Asawa Pungdokre Central Board of Education CBSE na lauba kumsi sahi class 10 amasung class 12 ki examination ngasidagi hauragane Amadi security force in the Tongan but district sing the aina thing Krabal Lalolup ahum di Kedar Mapal Pagat Kre. Howziki wenadi Mami TV ni sandok sabab Manipuri Paulo Sinjari Makataba update singidamak biting taduna lebiyo.